gele no saume o. Aya bie megate o. E mama bunde gate mama. No samakwe yo. Samakwe. 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 Oye ya di o. Tawe. Gele 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 no. Tawe. Wakwalu mame pute suga. You know, Prince Clement Ogie. No munaje Ohia Meje of all nations. Mamiano no pela diana. O Samakwe la oh my brother Prince Clement Ogie. You hear your papa eme. O sanika ye kwe mwe mani gemene. Saye kwe muyane. Abegani o wago me phone. Saye kwe muyaya. Kele kwe na warakon. Evanyo sana so imwina. Oda fele mo bie kwe o. Awa mo na phone. Akumeta me no geme o. Wago me maefo. Ayino yo kwe mwe mani gemene. Saye kwe muyaya. Prince Clement Ogie. O iswara nous a geri your papa eme. O sagi wina megeme ya ojinga yo. Wina megame ya. Wina megeme ya o Jesu me. Abegana wina ri oboyo me. O sagi wina kuya muya. Miaga mia o ya be mama me. O sagi wina muya ya o. O samenera me o. Evo ege. Devi na kutale levena de matano. Ayina yime o kumege. Adenye na bonakiana goge wano. Adeyime megelele faye na ya. Adeyime megelele faye na ya baboke bamena. Tuma adeye yeyo. Eyo na wiye dio boyo we ko. Sagi wina muyaya o. Oh, eri agele kawe venore audio eri ore video mami kuni e wa we kuyo wo video na o ko Mr. my brother o kick on top or too much igbe o Ina ya busani meka se o samenira Mario, no se me Mario, susa ya kedo ya yo we igwe ba mu mama kure o isanira me ajisa no se mo susa ya kedo ya yo we igwe ba mu mama kure o isanira me Lejo ya no ya me ya Prince Clement Ogie Ebani ha ugbe yege me ba gulela city shop no dia ke wese we na dia enu so kwa we no dia ya mote ugu boege Bright Ota International Nigeria Limited 114 Sokomba Road only egede gene nwana no ware secondary secular road junction the Benin City waye we mi we Franco Disc 41 New Lagos Road New Benin City Kevido Agbes International Company Nigeria Limited Parliament Audio and Video Production number 2 No Sayaba Street up New Lagos Road the New Benin City. o gbero to rukun o se na ya o.